I veliki pozdrav ljudi u nas ponovo u novom klipu. Danas ćemo snimati Pro Evolution Soccer 16. Pa možemo da počnemo da igramo Pro Evolution Soccer 16. Odigrat ćemo jednu utakmicu, tako da bit će atraktivna i brza. U prošlom klipu Pro Evolution Soccer 16 kupili smo Suareza i snimali smo live. Kao što svi znate, odigrali smo utakmicu, pobijedili baš dosta, 0, ne znam da li je bilo 7 ili 8-0, vjerojatno 8 je bilo, a mi idemo danas da odigramo prošle. Ok, ljudi, evo nas u besu, idemo tu. Ok, našli smo protivnika, ovo je protivnik gol. Ok, ljudi, krećemo sa polovine terena, naša je lopta, krećemo atraktivno, brzo i superiorno. Ljudi, ovo je bila prva prilika za nas i gol. Oni su imali koliko šansi, da znate ljudi, Courtois je stvarno baš dobar golman, dosta je dobrih šansi odbranio iz kornera, šutao su, išao sam na gol, malo odbrani. Stvarno su imali prilika i sad u kontru ja krenem Suarez, nevjerojatan gol, da. Pazite, opa, tak, idemo dalje. Iz gola, Cristiano Ronaldo daje gol, sad ćete vidjeti gol, znači specijalan režima, opet su imali malo prije šansu, izblokirao sam se i poveo sa Sangnom do Emenike do Cristiano dobar pas, opet Emenike do Ronalda i Ronaldo daje gol. Ako sam bio ubrzan, vidite i sami pred vašim ekranima da sam dao gol i kakav je gol i šta se radi u njemu. Tako da, nastavljamo. Ok, ljudi, kraj prvog poluvremena 2-0 je, što je super. Malo prije su imali slobodni udarac, ali nisu dali gol. Znači, znate da je Courtois baš super gol, golman to jest. Tako da, idemo ovo uklizamo, ovako, ok, idemo ovdje do Ronaldo, ništa. Kakav nevjerojatan gol Songa, 3-0. Pazite ovo ljudi. Znam se stvarno što snimam onako kad domu sve gol, ali snimat ću nekad ako budu imali on prilika i ja, ali ne da bude preko 4 minuta, klip, to je preko 5 minuta, da mogu ga izgledati preko gigabita, tako da, to je to. Kakav offside, šta je ovo? A gle ljudi kak sam dalacija i umalo da bude opet gol, offside. Ok ljudi, oni su sada imali veliku šansu, umalo da mi daju fucking gol, brate, pazite. Nekako sam ja tu blokirao, ljudi da nisam blokirao bio bi čist gol. Ok ljudi, sada imam ja šansu, nabacujem i gol, kakav gol glavom. Evo, ako niste vidjeli, ja mislim da ste vidjeli svi, idemo ovako brzo, fantastično. A vidjeli ste svi, ajde. I tu samo izletilo. Ok, ljudi, imaju sada oni priliku u 90. minutu da probaju da daju, ali neće ih ta sreća. Op, idemo mi sa napad 1. Sa tu Luis Suarezom, ali nije uspio ni Luike Suarezki. Ljudi, ovdje je kraj utakmice. Ok ljudi, mi smo pobjedili sa 4-0, što je super. Ne znam ništa više da kažem za ovaj kraj utakmice. Ako vam se sviđao klip, da pogledajte, jer uskoro stigamo 10.000 pregleda, imamo 9.000 i nešto. Mislim u sljedećem klipu kod nama veliki pozdrav.